Bengisayichaza ke lento ngiyimfene emnyama ubulldozer lo, umfene bayihlinzi yahleka. Ngisayichaza ngendaba yokwehlelwa ngamandla enhlanhla egazini lakho. Yonke leyo nto leyo idinga ukuthi ube nolwazi lwayo njengoba senichazile nje. Ulwazi oluningi kuzolithola ngale mase ungifonela ngoba kunezinye izinto othola ukuthi angikwazi ukuyikhuluma la ku-TV ngeyizathu ey'ningi. Kunolwazi engiyaye ngiligodlele abantu okumele ukuthi ngibasize noma-ke ngiligodlele umuntu okumele efike lapha kimi esigodlweni, ngoba kunezinto engingakwazi ukuyikhuluma la ku-TV ngoba baningi abantu abangibukayo la. Kunabantu abagcina sebathatha le nkulumo babese bayayiphendula bayifake into zabo ngale bese bayikhuluma ngenye indlela. So ngidinga ukuthi wena othi uyadinga ukulekelelwa kuleso simo leso uzame ukuthi ungifonele nanti udaba lwami mkhulu kanje sibone ukuthi udaba lwakho silumisa kanjani. Angumthandi-ke umuntu ovilaphayo, mina ngithanda umuntu okhuthele owaziyo ukuthi uma efuna into kumele ukuthi aye la ikhona khona, njengoba nesisho ukuthi eyomile iyona emthonjeni. Mina-ke angimlandeleli umuntu, angikwazi nje kusuka kwami ngizolandela wena. Phela mina ngihluphekile, mina yonke into yami ngayilungisa, yonke into i-right. Ngidinga wena kokuthi kube uwe ozosuka uze kimi la esigodlweni makuwukuthi into zakho ufuna ukuzilungisa, ngoba njengoba ngisho ukuthi impilo ihamba ngemfihlo. Lana kunabantu abaningi othola ukuthi imfihlo akayazi. Omunye umbone ehamba ukuthi yazi lo muntu unenhlanhla enzima kakhulu lo, kodwa nje kusamele ukuthi ahamba ayovula lapha. Uzothi angavula lapha into zakhe ziyoba right kakhulu, kodwa ngoba akanalo ulwazi uthola ukuthi umuntu uzohlupheka, ahlupheke nempilo ezandleni zakhe. Umuntu ofana nomuntu ofuna isinkwa ebumnyameni, kumnyama kodwa isinkwa sikhona la ndlini, kodwa futhi akasiboni, ulambile. Kuba into enjalo, ukungabi nalo ulwazi ngempilo ikona kuzokwenza ukuthi abantu bahlupheke kakhulu, ngoba impilo ihamba ngokuthi kufuna ube nolwazi. Kwalona le gama nje ethi impilo ufuna u-understand ukuthi yini, sikhuluma ngani. Angumsoli-ke umuntu ongazi, ofunayo ukwazi ukuthi mkhulu ngingenza kanjani, ngoba la kunabantu abathi bona imithi ayisebenzi kubo. Bathakathi abakalibali, umthakathi uhlakaniphile. Umthakathi mekuvala usuke azi ukuthi vele uzogijimela ey'nyangeni uhambe uyofuna izinto ezizokulungisela into zakho. So uma ekuvala vele uzokuvala emoyeni aphinde futhi akuvale ngisho egazini lakho kokuthi mawuthola noma mawulanda into yenhlanhla kumele ifike ingasebenzi kuwe, ifike ingaqondani, ngoba masikhuluma ngempilo sikhuluma ngempumelelo, ukuqondana kwezinto ey'thize. Ngeke ngiyikhulume ngazo la ngoba yimfihlo yami leyo. Ukuqondana kwezinto ey'thize, le nto zingaze sigejane kanje vele angeke uzusizakala. Akekho umuthi ongasebenzi kuye, mina ngingakuphruvela lokho. Akekho umuthi ongasebenzi kuye, kuphela ukuthi abantu abaningi uyothola ukuthi imithi esebenza kubo ile mithi emibi le ehamba nemhlwebho nembulelo, imithi emibi neyichitho. Kodwa makuthiwa lungiselwa ngokwenhlanhla, le mithi ehamba nenhlanhla ukuthi into zakhe kufanele zisetheke ngokwasemsebenzini, zisetheke ngokwasey'malini, zisetheke ngokwempilo, azisebenzi lezo zinto lezo. Yinto-ke ehamba nemfihlo leyo engidinga ukuthi makuwukuthi ufuna ukuyilungisa zama ukuthi ungifonele sibone ukuthi into yakho siyilungisa kanjani. Imfene bayihlinze yahleka uDr Bulldozer lo. Indawo zami zimbili engisebenzela kuzo. Njengoba zimbili ngenza izinto ey'hlukene. Impilo yomuntu ihamba ngey'gaba ezimbili. Kuba nesigaba esiya phezulu, kube nesigaba esiya phasi. Lana kunabantu othola ukuthi kuze into yakhe ilunge kahle akumelanga umnikeze into yenhlanhla, kumele sicale sithakathe kucala ngoba impilo yakhe yaqala ngokuthakatha. Ubuthakathi-ke bulungiswa ngokuthi kufuna kuqale kuthakathwe kuze leyo muntu loyo into yakhe ilunge. Uma kwasetshenziswa umuthi kumele sisebenzise umuthi. Makwakhulunywa kwenziwa lento yesiqalekiso, kufuna siqale siyomemeza kwezinye zey'ndawo zami engizaziyo ukuthi le department le yi-department yeyiqalekiso, ngoba lana kunabantu othola ukuthi nje waqalekiswa na unina wayengalaleli, waqalekiswa uyise. Lamagama ahlala ngoba amagama emzali awafani nomagama endoda edlula ngendlela nje, nomfazi odlula ngendlela. Amagama omuntu owakuzala
awumuthi. Yiko ngaso sonke isikhathi kufuna ukuthi uma umbona umuntu okuzalayo ukuthi ungathi sowukudrivele ekuthenini sowucasukile sekunamagama azowakhipha ngomlomo amabi, kufuna wenze ngayo yonke indlela ukuthi uyamvala loyo muntu, kube khona izinto ozozenza ukuthi angalinge aze awakhiphe lawo magama, ngoba angawakhipha lawo magama awumuthi omubi, umuthi othola kokuthi umuthi ohlula imithi ukuyilungisa leyo nto leyo. Manje-ke into ehamba nemfihlo ngoba abanye uthola ukuthi kubiza ukuthi size siyofika ethuneni lenina, siyofika ethuneni kayise kuze siqaqe le nto le eyisiqalekiso esibi, ngoba le nto eyiqalekiso into ekhona. Lana-ke uma sizokhuluma ngezinto ezinjalo kusuke sekungasadlalwa, kusuke sekukhulunywa izinto ezi-deep kakhulu, ngoba uyuthola kokuthi unyoko wakhuluma amagama amabi wasuyafa. Njengoba wafa washiya le nto vele ayikhulumile. Le nto kufuna ukuthi uyinake ngoba akuwona umuthi kuphela olimaza abantu. Lana kunabantu othola ukuthi akayena umthakathi, kodwa meke wakhuluma into iyenzeka, wathi nje ngizoke ngibone ukuthi ngabe uzobonani lo. And kuleyo nyanga leyo uyuthola ukuthi vele ngaleyo nyanga khona into ezokwehlela embi, into ekabi, ukuba ungazojike futhi uhambe uyoxolisa kuleyo muntu. Kunabantu bese bathi labo bantu banolimo olubi, ukhuluma into yenzeke. Ifuna uyiqabange-ke into enjalo ngoba into enjalo yinto ekabi. So lana-ke kunabantu othola ukuthi bahamba ngaphansi kwalowo mkhakha. Umkhakha wakhe vele awuthinti umuthi ngoba lo muntu akawusebenzisanga umuthi, wakhuluma lamagama amabi, and lawo magama lawo ahlala emoyeni wakhe. Njengoba ahlala kulo moya wakho vele ngaso sonke isikhathi uhlezi uqindezeleka, uyathenjiswa emsebenzini, uma ufika khona afika aqindezelela amagama, umuntu afika athi hayi wena, kodwa futhi manikhuluma ngefoni yonke into bekade i-right. Uthenjiswa amadoda, indoda izethembisa ukukuthatha, mase kumele ngayiyakuthatha bese kuba khona omunye umoya ofike uhlale ngaphezu kwaleyo nto leyo. Iyalungiswa leyo nto leyo lapha emakhaya. Namanamba ku screen, zama ukuthi ungifonele ngumfana emnyama ubulldozer, sibona ukuthi udaba lwakho silungisa kanjani enhla nenzansi neAfrika. Ngiyaye ngithi wonke umuntu kumele aphile impilo afuna ukuyiphila ngendlela afuna ngayo, kodwa leyo nto leyo i-decision eba kuwe. Ngithanda umuntu onesibindi, umuntu onesibindi uyaphumelela. Igwala aliphumeleli futhi alifuneki. Umuntu oyigwala nje umuntu ongeke umethembe, kodwa futhi umuntu enesibindi umuntu okwazi umethemba, ongakwazi ngisho ukuhamba kushona naye. Okwanamhlanje ngizoyilithatha udaba lami ngilibeke la, namba ku screen, ake sive sikhuluma ngale imfene emnyama ubulldozer lo. Ngithi usale kahle.